Ndabasuje kandi bahaye ikaze abakurikira politike mpuzamahanga, abakurikira amakuru agezweho ku ngingo zijyanye n'umutekano, politike na diplomasi kubera mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibitangazwa hirya no hino mu isi. Mbone rero kubifuriza igitondo cyiza, gicamunsi n'umugoroba mwiza kuba twumva kuri izo nyigabihe, abatwumvira mu bice bitandukanye, abari mu karere k'ibiyaga bigari, Afurika muri rusange, abatwumvira Europe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Aziya, n'abatwumvira mu yindi migabane. Se bahaye ikaze ari nako mbinjiza mu makuru agezweho. Turi mu masaha y'igicamunsi, turi tariki 18 z'ukwezi kwa Kamena 2025, kimwe cya kabiri cy'umwaka twakinjiyemo. Reka nizere ko mwese mudukurikiye zimwe mu ntego zanyu mwari mwifuje kugeraho muri namwe muri kimwe cya kabiri kuko umwaka dusa nk'abawugejeje hagati. Muri ibyo byose rero reka tuninjirane mu makuru agezweho. Mu burasirazuba bwo hagati ni ibitero bikomeje guhererekanya misile mu buryo buhambaye hagati ya Israel ndetse n'igihugu cya Iran. Abahanga muri politike mpuzamahanga bakemeza ko ari intambara zongeye kwaduka hagati y'abaperesi ndetse n'abayahudi. Abaperesi Iran, abayahudi Israel cyashya cyangwa se Israel tubona y'ubu yashinzwe nyuma y'ibihe bya Holocaust, jenoside yakorewe abayahudi inarangirana n'intambara ya kabiri y'isi yose. Ingingo nyamukuru tugiye gushimangiraho ari nayo turi bushingeho hagati, turakomoza ku kwinjira kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri uru rugamba mu burasirazuba bwo hagati. Bitezwe ko abayahudi benshi cyangwa se abazayonisti bafite ubutegetsi Tel Aviv, Israel, biteze ko Perezida Donald J. Trump hari icyo ari buze kuvuga uko igihugu cye cyakinjira byeruye mu ntambara na Iran. Turasubira inyuma gato mu mateka turebere hamwe ibitero byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagizemo uruhare mu burasirazuba bwo hagati, duhere muri Kuwait mu myaka 1991, tuzamuke gato twinjire Afghanistan 2001, twinjire muri Iraq nanone 2003, ndetse n'ibindi bitero byose bagiye baga mu burasirazuba bwo hagati, harimo ibyo bagabye muri Syria 2014 ndetse n'ibindi byagiye byumvikana muri karere k'uburasirazuba bwo hagati. Turakomeza kandi ku makuru yerekana ko indege kabuhariwe z'intambara rutura za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize zahagurutse ku bigo bitandukanye bya gisirikare zerekeza ku mugabane w'Uburayi. Zimwe zigwa mu Butaliyani ku kirwa cya Sicily, izindi zigwa mu Bugiriki, izindi zigwa muri Scotland, izindi zigwa muri Espagne ndetse no mu Budage, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite military command center yabo nini mu Burayi. Turaza kubikomozaho n'icyerekezo gishya mu rugamba bifuza gutangiza mu burasirazuba bwo hagati. Turaza kuvuga kandi amwe mu mabanga yihishe ibitero bya Israel yinjiye muri Iran igamije cyangwa se ikinze isi agatambaro, kuko Iran iri gucura ibitwaro kirimbuzi. Nyamara mu minsi yari yabanje inzego z'ubutasi za Amerika zari zamaze gushyira hanze inyandiko igaragaza ko Iran itari muri projet nuclear Iran iri kubaka, cyangwa se na gahunda zo kubaka intwaro kirimbuzi Iran irimo. Perezida wa Amerika Donald J. Trump aza gutungurana ku munsi w'ejo avuga ko iby'inzego z'umutekano za Amerika zimuha bitizewe cyane, nk'uko ijisho rya Mossad rihora hejuru y'ikirere cya Tehran cyangwa se mu bindi bice imbere ku butaka bwa Iran. N'ingingo zishishikaje tugiye gucamo gatanu ku kandi mu buryo bw'imenyesha makuru as update, ariko kandi uburyo bw'isesengura makuru byose tubyinjiranamo gatanu ku kandi. Ikirere cya Tel Aviv muri Israel ni ikirere nacyo kugeza kuri ubu kirangaye, mu gihe kandi Iran itarakora kuri misile zayo kabuhariwe. Misile yafata ikubye umuvuduko w'ijwi inshuro 13. Misile kabuhariwe z'abanya Iran biremezwa ko zitarakoreshwa na rimwe muri runo rugamba cyangwa se mu bitero byose barimo imbere muri Israel. Byitezwe ko Ayatollah Khamenei ashobora gutanga itegeko zino misile ballistique zabo zo mu bwoko bwa hypersonic zigatangira gukoreshwa mu bitero barimo baragaba, cyane ko bamaze nabo gushyira hasi systeme z'ubwirinzi za Israel ya Iron Dome bafataga nk'umurinzi w'ikirere cyabo, ikaba itakiri kubakorera cyangwa se ngo ibafashe kuba yabarinda amadrone na misile ziteye imbere z'abanya Iran. Ni nako kandi ikirere cya Tehran gifunguye ku ndege z'intambara zirimo F-35I Adir z'abanya Israel, nako kandi ikirere gifunguye kuri F-15 ndetse na F-16 z'abanya Israel zikomeje kurasa aho zishatse igihe zibishakiye, ndetse zinahitana umwe mu bayobozi bakuru muri Iran. Ibi byose rero tugiye kubyinjiramo gatanu ku kandi. Bwa mbere waba udukurikiye ndagusaba gukora kuri subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro byacu byose bikomoza kuri politike mpuzamahanga ari kuri izindi ngingo z'amakuru, senguzi ndetse n'andi makuru ajyanye n'ibivugwa hirya no hino muzabona mu minsi iri imbere, byose ujye ubasha kubibona gatanu ku kandi. Yumva kuri micro ya mbere nitwa Bayingana. Reka twanzike nagutinda. Reka twanzike rero duhereye kuri ingingo nakomojeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziritegura kwinjira mu ntambara mu buryo buri direct. Iyo tuvuze intambara zibera hirya no hino mu isi,
uhereye ku ziri kuvugwa mu Burayi ndetse no mu burasirazuba bwo hagati, gukuramo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikintu byakugora cyane. Nka Israel bisanzwe bizwi ko gutandukanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ari ibintu bigoranye, ariko kuri ingingo noneho nago abanya Israel cyangwa se abayahudi bose n'abasanzwe ari abasenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyigikiye ibitero byabo kuri Iran. Mu basenateri bakomeye banavuga rikijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banubashywe cyane muri komunite y'abayahudi bita Sanda, yemeje ko ibitero byabo bishya kuri Iran ari ibitero atashyigikiye muri ino operation bise Rising Lion. Reka duhere inyuma mu mateka gato mbere ko tuvuga uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwitegura kwinjira mu ntambara mu burasirazuba bwo hagati. Byari mu 1991 ubwo Saddam Hussein yateraga Kuwait, nyuma gato y'intambara aramazemo imyaka n'isatira 8 ahanganyemo na Iran. Saddam Hussein muri kino gihe na Iraq bari bateye imbere mu rwego rwa gisirikare ndetse n'ubukungu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye muri intambara muri operation bise Desert Storm cyangwa se inkubiri yo mu butayu. Iki gihe bahise bakura ingabo za Iraq za Saddam Hussein muri Kuwait. Ngaho bidahagije, nyuma y'igihe gito imyaka idasatira 10 muri Afghanistan, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zikora operation bise Enduring Freedom. Ni operation bavuga ko zari zigamije guhora ibitero bya tariki 11 z'ukwezi kwa 9. Ni ibitero bitavugwaho rumwe, aho birumvikana ubutegetsi bw'abatalibani muri Afghanistan babushinza kuba bubitse bamwe mu buyobozi bunakorana bya hafi na Al-Qaeda, binjira muri Afghanistan bakora ubutegetsi bw'abatalibani ndetse banarimbura Al-Qaeda nk'uko babyigambye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagumye muri Afghanistan, murabyibuka zivuyeyo vuba aha ku butegetsi bwa Biden 2021 nibwo izino ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise ziva muri Afghanistan. 2014 mu burasirazuba bwo hagati n'ubundi muri Syria, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiyeyo zivuga ko zigiye gushaka umutwe wa Islamic State, ariko iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikigera muri Syria zese zifatanya n'imitwe y'abakurde ndetse n'indi mitwe bavuga ko bari kurwanya Islamic State. Birumvikana ko ubutegetsi bw'ahoze ari Perezida Syria Bashar al-Assad kino gihe bwarageramiwe, ariko reka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nakigeze gikorwa. Ibindi bitero twavuga ni byagiye biba mu myaka ya za 2000 nko muri Yemen. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zivuga ko ziri gushaka Al-Qaeda muri Yemen. Murabyibuka muri Pakistan, nubwo tutayibara ko iri mu burasirazuba bwo hagati, bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byato na hato muri Libya, ubwo ni ibihugu by'Abarabu bakuraho ubutegetsi bwa Colonel Muammar Gaddafi ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu rero reka twinjire muri ino operation Rising Lion. Iyo operation ni operation ubundi mbere gato yuko ikorwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gusaba ubutegetsi bw'abayatola muri Iran. Ubu hariho Ayatollah Khamenei bari kumusaba ko bagirana amasezerano ku bijyanye n'ingufu nucleaire z'abanya-Iran. Iki gihe ariko nyuma gato Ayatollah Khamenei yemeza ko batakiri kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'amasezerano nucleaire. Hari ibyo batabashije kumvikanaho bitigeze binajya mu itangazamakuru. Nibwo tariki 12 na tariki 13 z'uku kwezi kwa Kamena twatunguwe cyane ibitero by'abanya Israel, ibitero byibasiye site nucleaire zirimo Natanzi. Navuga ko Natanzi ari imwe muri facility nucleaire ikomeye cyane ya Iran, ariko kandi akiyongeraho icyitwa Fordo. Iyi Fordo binavugwa ko ari nayo y'ingenzi cyane ko yo noneho yagiye igahishwa mu misozi. Turaza kubirebera hamwe. Ni mu misozi ya Qim, ni mu gice cy'amajyepfo akiri uburengerazuba bw'umurwa mukuru Tehran, ni ku ntera birometero hafi 160 turutse mu murwa mukuru, kuko umurwa mukuru wa Iran isa nkaho wegera igice cy'amajyaruguru y'igihugu. Kano gace rero habubatse uruganda nucleaire rwa Fordo. Turaza no kurebera hamwe ko Israel irimo iragerageza kureshya cyangwa se gutereta Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ibahe zimwe muri missiles zifite ubushobozi bwo kuba zarasa zikagera kure, ku buryo bahita bahangana cyangwa se bahita bakuraho kino kigo cya Fordo. Ubwo ndaza kubabwira muri rusange uko bihagaze ndetse n'izo missile za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuba zarasa kuri kino kigo cya gisirikare cy'abanya-Iran. Birumvikana muri rusange ni ikigo cya gisirikare ariko kinatunganya cyane nucleaire kurusha ibindi, niba ariko twabivuga muri rusange. Mu gihe rero n'ubundi izi ndege zifite ubushobozi bwo kuba zarasa ngo zinjire cyane hano tubivireho rimwe tuzivugeho, ni indege navuga ko zihariwe n'ibihugu bisanzwe ifite ubuhanganye mu gisirikare. Birumvikana ntago ari indege yapfa ntago hapfa kuraswa n'indege zibonetse cyangwa se n'ibisasu bibonetse kugira ngo Israel irase ku kigo cya nucleaire cya Fordo kiri mu kuzimu. Nibura birabasaba ko baba bafite ibyitwa massive
ordnance penetrators ni bombe bivuga ko imwe ipima toni 13 n'ibice bitandatu. Imwe muri iki cyangwa se kimwe muri ibi bisasu gipima toni 16 n'ibice bitandatu, ubwo ni n'ibiro 600. Bikavuga rero ko izi bombe ubundi ntago Israel izigira, ndetse n'indege zonyine zibasha gutwara bino bisasu zitunzwe n'ibihugu bike cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Indege zitwa The Spirit, izi ndege zitapfa kubonwa na radar byoroshye, nizo zifite ubushobozi bwo kuba zarasa hano. Amakuru hari rero akemeza ko izi ndege mu minsi yashize zagaragaye ku kirwa cyitwa Diego Garcia, ni kirwa kiri mu nyanja y'Abahinde. Ni kirwa navuga ko gifitwe ubugenzuzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe rero cyose babifuza kurasa muri Iran, bashobora kwifashisha zino ndege zagaragaye kuri Diego Garcia, ni kirwa kiri hagati mu nyanja y'Ubuhinde, ubundi bakaba barasa ku nkengero cyangwa se ku nkombe za Iran n'ahandi hose bifuza kuba barasa muri rusange. Ubwo twatangiye kwinjira ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwifuza kubarizwa mu buryo nakita bweruye muri iyi ntambara bahanganyemo, cyangwa se muri iyi ntambara ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati. Uretse n'ibyo, andi makuru y'ubutasi arerekana ko mu cyumweru gishize nabwo izindi ndege 30 zishyira igitoro mu ndege ziri mu kirere. Hari uburyo bw'ikoranabuhanga aho bitagombera ko indege ishobora kuruka kugira ngo ibanze inywe cyangwa se ishyirwemo amavuta zifasha kuguruka. Hari indege rero z'intambara zabugenewe ziba ziherekeza izindi mu gihe igitoro cyaba gishizemo cyangwa se amavuta zikoresha ziguruka, zikaba zahabwa izindi zikiri mu kirere ndetse zidahagaze. Izo ni zitwa KC-135 Stratotanker, ni za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ndege zifite ubushobozi bwo kongera igitoro izindi ndege ziri mu kirere. Ni indege zifashishwa mu ntambara ndetse zagurutse mu bigo bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ziparika muri Espagne, muri Ecosse, ubwo ni muri Scotland. Izindi ziparika muri England, ni mu bwami bw'Abongereza. Hari zaguye mu Bugiriki, izindi zigwa Sicily, ni ku kirwa cy'Ubutaliyani. Ni ibice byegereye cyane Middle East, kwita over Sicily ugana Middle East. Ngira ngo ni inyanja irimo kuko watuba wikoza Chypre, kuva Chypre ugana Israel ni intera ngufi cyane, kuko ni naho abaturage b'Abayahudi bari guhungira muri Chypre mbere gato yuko berekeza mu bihugu bitandukanye hara ku mugabane w'Uburayi. Igihari rero nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzana zino ndege mu by'ukuri nago zijye mu myitozo cyangwa se mu bindi zisanzwe ziri gutegura intambara. Noneho ibi bikiyongeraho kuba barafashe bumwe mu bwato bw'intambara, navuga ko buri mu bwato butinyitswe n'ubwitwa USS Nimitz. Ubwato bunatwara kirimbuzi ndetse n'ibwa bwato bunini buherekezwa n'ibyitwa destroyers, andi mato manini nayo arasa ibyitwa guided missile destroyers, ni ibyitwa DDGs. Ubwo abasanzwe muzi cyane bijyanye n'urugamba rubera mu mazi murazizi zino destroyers. Ubu bwato rero bwari buri mu nyanja, bwari buri muri Aziya ya kure, naho bita muri Far East Aziya ya kure. Ni ubwato bwari bworejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo buse nk'abagenzura cyangwa se buse nk'abereka Ubushinwa ko budakwiye gukomeza kwagura ibice bugana muri Singapore no mu bice biri hepfo ku Bushinwa. Buri kugerageza kwagura ibirindiro byabo byo mu mazi basatira za Singapore, za Thailand, Taiwan yo basa nkaho bamaze kwiniga barayizengurutse n'ibindi bice byose biri hariya. Amerika rero yohereje buno bwato bwa USS Nimitz kugira ngo bujye hariya bube nk'ikirango cya Amerika muri kara gace, ndetse bunajye mu majyepfo y'inyanja y'Ubushinwa kugira bereke Ubushinwa ko Amerika iri gucungira hafi ibikorwa byabo byose. Buno bwato rero biravuga ko bwahindukiye kuwa mbere w'iki cyumweru turimo. Buno bwato bwagaragaye buri mu bunigo bwa Malacca, ubunigo buri muri Singapore, busa nk'ubugaruka mu burasirazuba bwo hagati. Bivuze ko izi ngendo zose z'ibi bikorwa bya gisirikare, haba amato y'intambara ndetse n'izi ndege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibyerekana mu buryo nashidikanywaho cyangwa se nizerekana mu buryo bugaragara ko hari kitezwe kuba cyakorwa cyangwa se hari ibigiye kuba byakorwa kuri runo ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Ikigiye gukorwa n'ubundi nta kindi, bashobora kuba ari intambara bagiye kuba binjiramo gatanu ku kandi. Ni intambara bashobora kwifashisha cyangwa se bashobora kujyamo, birumvikana n'intwaro zabo. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisanzwe zifite icyo nakita nka arrogance yo kumva ko hegemoni yabo mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se n'ahandi mu isi ari nakumirwa. Ubushobozi bwabo bwa gisirikare, ubushobozi bwabo bwa nuclear n'ubundi bushobozi bwose bafite, babumva ko ari ubushobozi nakumirwa, ndetse babumva ko ari banini ku rugero rw'uko
bakora ibintu cyangwa se bashobora kwinfluencinga ubutegetsi bw'ibindi bihugu. Ikindi twakomoje hano ribuze kuvugaho ni ikijyanye n'uko Israel isa nkaho yitwikiriye kuba Iran itunganya kirimbuzi cyangwa se iri kugera bwa nyuma, basa nkaho uranium bari kwigeza muri stage za nyuma kugira ngo itange kirimbuzi. Ariko ibi benshi si byo bahuriza, kuko Iran yagiye igaragaza ko yahagaritse projet nucleaire zabo, ahubwo bemeza ko icyo basa bagamije byumvikane neza, icyo basa nkaho bagendereye ngo nta kindi ni ukuba bakora ubutegetsi bw'abayatola muri Iran bwagiye bugafata bukuba ku butegetsi buremereye hara mu burasirazuba bwo hagati, ndetse hegemoni y'abanya-Iran ikaba isa nkaho iri kwinfluence ibindi bihugu uhereye muri za Jordani, ibihugu nko muri Syria ndetse na Iraq. Barifuza gukuraho bayatola muri Iran bagakuraho ubutegetsi bwa Kiislamu, ubundi bagashyiraho ubutegetsi busanzwe nk'uko bamaze kubigenza muri Syria, nubwo Syria itari strict cyane nk'uko abayatola bayoboye Iran, ariko yakuweho cyane Bashar al-Assad, ashyirwaho Mohammed, uyu arimo aragenzurwa cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingendo ze za mbere zigiriye mu Burayi, mu Bwongereza n'ahandi. So birumvikana nacyo bagamije gukora muri Iran, abayatola bagakurwaho kugira ngo ibikorwa byabo bya gisirikare ndetse n'ibindi bikorwa bifuza bibe byabandanya muri rusange. Twavuze ku by'ikirere cya Tehran na Tel Aviv gifunguye, ariko nanone uko ikirere cya Iran kimeze, Israel yakoresheje amayeri ibanza gusenya systeme z'ubwirinzi za Iran, ibyo bituma indege zabo z'intambara zirirwa mu kirere cya Tehran. Kuri ubu bagabye ibitero bakoresheje indege 50 zirimo F-35 IR-2, indege zarashe kuri site za gisirikare na site nucleaire z'abanya-Iran, barazirimbura byo kuzisenya. Iran nayo ni nako nayo iri gukora imishinga yo kohereza za missile bazohereza imbere muri Israel. So birumvikana ko ni ikintu muri rusange navuga ko gikomeye ku rugero nanone tutabura gutangarizaho ko ari ibintu bigoranye cyane kwiyumvisha ndetse no gushyira mu bikorwa muri rusange ku mpande zombi zihanganye. Twavuze kandi ku bijyanye n'ikigo cya Fordow, ni ikigo cya nucleaire kiri mu butaka, ni mu ntara yitwa Qom, ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Tehran. Iki kigo kirimo ikigo gikomeye cyane cya nucleaire, ni ikigo gihambaye cy'abanya-Iran, binavuga ko kirusha ubushobozi na Tanzi, ndetse kino kigo bikaba binavugwa ko aho ibintu bigeze cyangwa se uko bimeze muri rusange, bigaragara ko Israel itabasha kumenya neza ibikorerwa hariya, ari nayo mpamvu iri gusaba Amerika ngo kiriya kigo nacyo bagisenye. Bikanavugwa ko rwose Iran, hari abavuga ko Iran ifite kirimbuzi, abandi bakemeza ko nayo, ariko iramutse inagifite ntago kirimbuzi zaba zarakorewe muri Natanzi ngo yabaye nkaho isa nk'iyobya uburari. Nkurikije ibyo abasesenguramakuru batangaza, bakavuga bati Natanzi yashyizweho kugira ngo ibe nka status, ariko nyirizina ikigo cya nucleaire gikomeye cy'abanya-Iran ni ikigo cyitwa Fordow, ni nacyo bajyanye munsi y'ubutaka baragitaba kure. Nabwo amakuru yagiye hanze bitewe n'abakora mu nzego z'ubutasi za Iran, banakorera Mossad, nibo babashije gutanga no makuru, banatanga neza coordinate aho kino kigo gikorera, ngo kiri munsi ya biro cyangwa se ya office z'igisirikare kigamije impinduramatwara muri Iran cyitwa IRGC. So muri rusange rero nuko bihagaze. Iran hano iyemeza ko nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kuharasa, kuko nizo missile z'abanyamerika zarasa nko muri metero 60 munsi y'ubutaka, nyamara ngo kino kigo kirimo metero zirenga 100. So baravuga ko rwose uko byamera kose nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kuba yarasa kuri Fordow Nuclear Power Plant. Reka rero njye mbashimira cyane mwese mwabanye natwe ubu n'ubwa mbere ikiganiro cyacu cya mbere, ariko nizera ko ari ikiganiro cyabaryoheye cyane. Turi buze kuba tugana ku zindi ngingo, binumvikana tugenda tuzikomozaho gatanu ku kandi. Imana ibahe umugisha kandi bahire mu byo mukora byose.